ari mu kabri nejo ahuye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kubera ko akenshi abayisilamu abantu bakunda kwibaza ngo iyo umuntu apfuye ajya hehe, biba bimeze gute. Ugasanga rimwe na rimwe hari n'abantu ni umuyisilamu ariko nanubu baracyafite gushidikanya umuntu apfa gute, yarimo gupfa bigenda gute, ese hariya mu kaburi buriya buzima bwifashe gute, yaba ari umwemeramana haliye ibimeze gute. Kuko hari hadithi twumva aho Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ko akaburi kumwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala ni rawda min riyadil janna, abaru bustani mu bustani bwo mwijuru. Hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Izindi hadithi zikatugaragariza ko umuntu upfuye utari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala w'umunyabyaha atarakoze tauba ko akaburi kabari hufratun min hufarin nar, ko abari umwobo imwe mu myobo ya hehe yo muri jahannam. Ariko iyi hadithi yakiriwe n'umusahaba yitwa Al-Bara ibn Azib, ni hadithi ndende iratwereka ishusho neza sawa sawa y'uburyo umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala ava mu ruhu, uburyo bimugendekera ari mu kabri kuzageza yawmul qiyama zutse. Ikanatwerekana hali y'umuntu utari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, uburyo ava mu ruhu na hali yo mu kabri kuzageza yawmul qiyama. Hadithi ndende ariko walillahi alhamdu idusobanura ibibazo abantu bibaza uyu munsi wa none, iyo mpfuye bimera gute. Hasa kumva iyi hadithi ituma wamwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala bimwongera imbaraga zo gukora ibyiza, kubera uburyo yumva hali izabimeze aramutse yitabye Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ari umuntu ushobora kugira agahinda akavuga ati subhanallah, nzaba ndetse umugore, nzareka abana kweli, nzareka famiye, yisinda yisize sawa sawa, wakumva ko agiye mu bundi buzima buri aho ngaho gutyo gusa. Ariko iyi hadithi irakwereka hali y'umwemeramana yapfuye, hali abagiye mu bayisilamu. N'umuntu utari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala utarakoze ibada agafata ari ku murongo hali ahuye na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul aratubwira ngo innal abda almu'min, ngo mu byukuri umugaragu w'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se umwemeramana kazi, idha kana fi inqita'i min ad-dunya, ngo yari mu gusezera isi, ari muri sakaratul maut, arimo gusezera isi, arimo gupfa, wa iqbalin min al-akhirah, arimo kwerekeza akhira, arimo gusezera isi agiye kujya mu bundi buzima bwa akhira, ubundi buzima dutegereje twese bayisilamu. Nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun bidul wujuh, ngo manukirwa n'abamalayika baturutse mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun bidul wujuh, ngo manukirwa n'abamalayika baturutse mu kirere, baturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bidul wujuh, ngo bafite uburanga bubengerana. Abamalayika bafite uburanga bugira ute bubengerana. Ka'anna wujuhahum ash-shams, ngo ku buryo uburanga bwabo uburyo baba buri kubengerana cyane wagira ngo ni ukwezi kuri kumurika. Abamalayika beza baba baje gukuramo roho uyu mwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala uburi kwitaba Imana. Hadithi katubwira ngo ma'ahum kafanun min akfanil janna, ngo baza bitwaje isanda mu sanda zo mwijuru. Nubwo bwose umwemeramana hano yitaba Imana tukamwoza tukanamwambika isanda, ariko nubundi abategerejwe n'abamarika kongera kumwoza ndetse no kumwambika indi sanda y'umwihariko y'abemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, abamarika bamwambika. Niyo mpamvu ahangaha habona iki gisubizo cy'abantu bamwe na bamwe bashobora kuba ari abemeramana bashobora gupfa ntibagira amahirwe yo guhambwa. Hari umuntu ushobora gupfira ahantu ntazabona abantu bamuhamba, gapfira mu ishyamba se, cyangwa se akazagwa ahantu atazabona abemeramana akazaribwa n'imbwa mu muhanda, imbwa zikamurya. Abantu bakavuga ati bana fulani wallahi yapfuye nabi,
fulani yabuze abantu bamuhamba, fulani yabuze abamwoza. La, niyo utakozwa n'abantu hano ku isi, niyo utanasengerwa n'abantu hano ku isi, niyo utakwambika isanda n'abantu hano ku isi, uri umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, abamarayika n'ubundi barakoza, abamarayika n'ubundi baragusarira, n'ubundi abamarayika bakwambika isanda bemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Hali yose wapfamo, nushaka upfa abantu bazakuburira irengero, fulani bamuhambye he. Allahumma nimbura umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, abemeramana icyo ntibazakigireho ikibazo, yaba ari ukukoza, yaba ari ukugusarira, ndetse no kukwambika isanda, abamarayika ba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bazabigukorera. Niko tubisanze muri iyi hadith, turabigukorera, ariko haba hari ibindi by'umwihariko abamarayika baturutse kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bari bugukorere. Hadith irangije akatubwira ngo wa hanutun min hanutil janna, ngo bakaza bafite ipamba mu mapamba yo hehe, yo mu ijuru. Umuntu iyo tumaze kumwoza akenshi tumwambika isanda, twarangiza tukamushyiramo n'ipamba mu myenge, ahantu hari imyenge yose, mu mazuru, sinzi mu kwaha, sinzi mu hagati y'amano, ahantu hose hashobora guturuka umwenge, hashobora kuba havamo ikibazo, amaraso akaba yashobora gutungura abantu. Tumaze kumwuhagira tumwambitse isanda, tukamushyira mu matwi, ibintu nk'ibyo. Hasa niyo umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala yitabye Imana, abamarayika baza bafite isanda mu sanda ziturutse mu ijuru, bafite n'amapamba aturutse hehe, mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yajlisu minhu madda al-basar, ngo kugeza ubwo bari bugende bakicara aho amaso ye ari busozereze kurebera. Urabona umuntu arimo kwitaba Imana ari hano, abamarayika bari bugende aho amaso yari burangirire, niho bari bugende bicare, bafite ayo masanda, bafite n'izo pamba, ari muri sakaratul maut. Abamarayika bagende bicare aho amaso ye arangirira mu kureba. Thumma yaji'u malakul maut, ngo malakul maut narangiza muzire. Buriya hari n'ikintu abantu batazi, ntabwo malakul maut ni ukuramo roho, ariko afite bagenzi be bamarayika bamufasha. Nk'ukuntu kwa muganga hariya usanga hari dogiteri masha Allah ushinzwe kubaga, ariko ntabwo abura abaforombo cyangwa se abandi baganga ku ruhande bamuzanira ibikoresho, siko bimeze. Sasa malakul maut ni ushinzwe gukuramo roho, ariko bafite abamarayika ku ruhande bamufasha abayisilamu. Abo ngabo baba bazanye isanda ndetse n'amapamba, baje gukuramo roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iratubwira ngo thumma yaji'u malakul maut, ngo malakul maut yarangiza kaza, hatta yajlisa inda ra'si, yarangiza kicara ku mutwe w'uwo muntu ugiye kuvamo roho. Iyi hadithi igiye kutwereka hali y'uburyo umuntu avamo roho, n'uburyo roho yigenda, n'uburyo hali ye mu kaburi bayisilamu, kumwemeramana ndetse no kutari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Malakul maut yarangiza akamwicara ku mutwe, fayaqul, malakul maut yarangiza akavuga ati, ariko bwira uwo muntu urimo kuvamo roho, akamubwira ati ayatuha nafsu tayyiba, ngo yewe roho nziza, ayatuha nafsu tayyiba, ngo yewe roho nziza, masha Allah, roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, ukhruji, ngo sohoka, ila maghfirati min Allah, urimo kugana imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwan, urimo kugana ukwishimirwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Malakul maut niko aza ari kubwira umwemeramana, ari kubwira roho ye magambo meza, ari kumubwira ati ukhruji, ngo sohoka, ayatuha nafsu tayyiba, ngo yewe roho nziza, ila maghfirati min Allah, ngo ugende ugana imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwan, ngo unagane no kwishimirwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abamarayika bari kubwira uyu muntu mwiza w'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, urimo kuvamo roho, sohoka yewe roho. Aya ni amagambo ya malakul maut bari kubwira uyu mwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith katubwira ngo fatakhruju, ngo roho ye yarangiza ikavamo, tasilu, igasohoka, kama tasilu alqatratu min fiyi siqa, ngo ikamusohokamo nk'ukuntu mureba, ngo igasohoka mu mubiri we mu buryo bworoheje. Allahu akbar. Abamarayika bari kumworohereza sawa sawa, batamubabaza, nk'ukuntu ngo amazi muyabona aba arimo gusohoka, arimo kuva mu mwenge w'ibirika. Urabona uriya mutwe w'ibirika,
urareba kabirika mashallah uri gusukira amana amazi cyangwa icyayi uburyo amazi agenda arimo gusohoka buhoro buhoro mashallah fatasilu ngo roho igasohoka buhoro buhoro kama tasilu alqatra nk'ukuntu amazi asohoka min fi siqa arimo kuva mu munwa w'ibirika buhoro buhoro mashallah wakundu uzareba abantu mu mahoteli mashallah abantu bagiye mu ndege cyangwa abantu bagiye mu mahoteli akomeye bariya bakobwa mashallah baba bari kwakira abantu mu mahoteli cyangwa se mu ndege baba bafite utuntu tutubirika mashallah turimo ikawa turimo icyayi shekhe basuka pole pole mu gakombe ukabona uburyo icyayi kirimo gusohoka mashallah ku buryo yirinda ko hari n'ahantu ayo mazi cyangwa se icyo cyayi cyagira ute cyameneka abayisilamu cyangwa muzarebe abantu bazi gucunda amata mashallah abantu bazi gusuka amata sawa sawa babaye mu nka uburyo asuka amata akagusukira amata mashallah ariko yavana mu cyansi ukabona mashallah ku buryo udashobora kubona ahantu yamenetse pana babandi ujya kubona ukabona ari gusuka amata paka n'igikombe gikuzura ukabona aramenetse hasi la hari abantu babaze uburyo bwo gusuka amata mashallah agenda asohoka buhoro 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 mashallah hasa ngo uko ninakoroho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala isohoka muri we nk'ukuntu yari amazi cyangwa se biriya binyobwa bisohoka mu mutwe w'iki wibirika buhoro buhoro mashallah fayakhudhuha ngo malakul maut yarangiza agafata yiriya roho fa idha akhadhaha ngo yamara kuyifata lam yada'uha fi yadihi tarafat 'ayn ngo baba malaika babicaye hariya ngo ntago bamuha agahenge malakul maut uretse ko bahita bamwakira bakaza bari kwakira roho y'uwo mwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo bamufashe subhanallah ntago bamurika umwanya muto cyane cyagiye bamaze gukoramo roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala ngo uretse ko bari abamarayika abandi bose beza baza kumwakira mashallah bari kumusanganira kugira ngo bamufashe ira roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala bayizamure kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bamufashe kuyakira mu buryo bw'icyubahiro bose bari kumufasha mashallah hatta ya'khudhuha ngo kugeza ubwo bayifashe ira roho fayaj'aluha fi dhalika al-kafad ngo barangiza bakayishyira muri ya masanda bari bafite wa fi dhalika alhanut ngo barangiza bakayishyira no muri ya mapamba bari bafite aturutse kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngo fayakhruju minha Allahu akbar ngo barangiza mwayirira roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala ngo hagaturuka mu mwuka mwiza cyagihe roho iri kumuvamo barimo kuyitwara baraba malaika wallahi ngo ikabirimo gusohora roho mashallah umwuka mwiza ka atyabi nafqatin miski nk'ukuntu nka ya marashi ya miski ahumura cyane buriya ubwoko bwa mbere kwisi bwa mbere buhumura kwisi mu marashi na marashi bita marashi ya miski apana yangaya usanga rimwe na rimwe kuducupa twaditseho miski kadari pirate miski ya original sha na marashi ushobora no kuzambara n'ukwezi kuzimu mesa bakamesa na omo n'ibiki byose umwuka ukimuri ya myenda abayisilamu hasa ngo umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala roho iri kumuvamo barimo kuyikuramo abamarayika bari kuyizamura kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ngo hayita hahumura hagaturuka umwuka muri we mu mubiri we urimo kumusohokamo uhumura kurenza amarashi ya miski wallahi sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hari abantu bapfa abayisilamu ibi twagiye tubibona umuntu yapfuye wagera mu cyumba cye wallahi batari bazana n'amawudi babona kenshi iyo umuntu amaze gupfa hari igihe bahita bihutira kuzana amawudi kubera umwuka umuntu ashobora gupfa muri hali itameze neza hari abantu bapfa bagata ibintu bibi bagasohora ibintu bitari byiza kubera kubabara niyo mpamvu zasanga kenshi mu cyumba cy'umuntu yitabye Imana akenshi abantu bahita bihutira gushyiramo amawudi kugira ngo uriya mwuka mubi no mu gihe barimo kumwoza uriya mwuka mubi uri kumusohokamo utaza kunukira abantu bayisilamu ariko hari abemeramana Allah subhanahu wa ta'ala kubera ibada kubera gusoma Qur'ani kubera gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala kubera adhkari mu ndimi zabo amagambo meza umubiri wabo ni khairi ni baraka wallahi na mbere yuko muzana ayo marashi muzana nayo maudi ujya kumva mashallah impumuro nziza mu cyumba ibyo birahari hari abantu benshi bafite ubuhamya ku bantu nk'abo ngabo babemeramana Allah subhanahu wa ta'ala ja'alani Allahi wa iyyakum dhalikum ar-rajul dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala twese uko turi hano azatugira uwo muntu Allahumma amin umuntu witaba Imana
aho gira ngo abantu bakenere kuzana amawudi kubera umwuka mubi kumusohokamo, ahubwo bakumva mashallah impumuro nziza iri gusohoka aho hantu. Mashallah abantu bakumva impumura ukagira ngo namarashi bateye aho hantu. Hadithi ratubwira ngo fayakhruju minha ka atyabi nafqatin miskin wujidat ala wajhi al-ard, wagasohokamo impumuro nziza kurenza amarashi miski wigeze wumva hano kwisi. Ukamwumvamo impumuro nziza irenze impumuro zose wigeze wumva hehe kwisi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fayasaaduna biha, ngo barangiza bakamuzamura bakazamura roho ye. Mwumva iyo hali abayisilamu y'umwemeramana. Iyi ni hadithi iri kuduhereza ishusho. Ntuzongere kugira shaka, ntuzongere gutekereza ikibazo bana bite bigenda gute, mbangiye mpfa gute. Kurikirana neza iyi hadithi n'umwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fayasaaduna biha, ngo barangiza bakagira ute, bakamuzamura. Fala yamurruna biha ala malakin min almalaika, ngo mu gihe barimo kuzamuka bari kunyura ku ba malaika, kubera ko y'umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala ari kwitaba Imana. Allah subhanahu wa ta'ala yohereza ba malaika bari special, batandukanye n'abandi bamanukaga ku isi ya Allah subhanahu wa ta'ala, bari buze kwakira roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Twebwe ntago tuba turimo kubareba abayisilamu. Muzarebe umunyacyubahiro yaje mu gace runaka, haba hari ingabo n'abasirikare b'umwihariko abayisilamu bari bucunga ku gace abayisilamu. Sasa n'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala yari kwitaba Imana, Allah yohereza ba malaika batandukanye n'abandi bari basanzwe, kugira ngo baze bakire ira roho y'umwemeramana igiye kuzamuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'umushyitsi wa Allah wimena, umushyitsi mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi katubwira ngo fala yamurruna biha ala malaki min almalaika, kwa kundi bari kuzamura roho ye, ngo bakagenda bari kunyura ku ba malaika barimo kubyigana mu kirere, baje kwakira roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Illa qalu, ngo buri ba malaika bari kunyuraho mu ijuru bari kuzamura roho ye, barangiza bakabaza ba malaika bazamuye roho ya wa mwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, bakabaza bati ma hadha ruhu tayyib, ngo iyi ni roho yande nziza irimo guhumbura gutya muzamuye. Allah, roho ya nani jamani? Iyi roho ni yande ko turi kubona ba malaika badasanzwe? Ibaze ubwabo na ba malaika, ariko bajya kubona bakabona abandi ba malaika bari basanzwe batabona. Nabona ba malaika, ariko barangiza bakaza ati bite ko muri bashasha hano mwaje gukora iki? Kuko na ba malaika bashasha b'umwihariko Allah subhanahu wa ta'ala yohereje kugira ngo baze bakire yino roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Barangiza bakabaza ba malaika bazamuye roho, bakavuga ati ma hadha ruhu tayyib, ngo iyi roho nziza ni yande? Fayaqulun, barangiza bakabasubiza ati fulanun ibn fulanun bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fi dunya, bati ni runaka mwene runaka, ngo bakamuvuga mu mazina meza bamwitaga hano ku isi. Ariyo mpamvu abayisilamu wallahi ntabwo ari byiza umuyisilamu kugira izina ribi. Niyo mpamvu iyi hadithi tubwira ngo bakamuvuga mu mazina meza bamwitaga hehe hano ku isi. Ya mazina mashallah, ibana fulani wallahi akunda gusari mashallah, ayo na mazina baba bari kukwambika abayisilamu. Ibana fulani akunda kwitangamuza Allah subhanahu wa ta'ala, ayo na mazina baba bari kukwambika. Ibana fulani akunda gusoma Qur'ani mashallah, ayo na mazina baba bari kukwambika. Fulani mashallah ni umunyamico myiza, ntabwo agira n'amatiku, ni umuntu uri ku murongo mashallah, ayo na mazina meza. Yari ya mazina abantu beza bakwitaga hano ku isi, niyo baba bari no kuguhamagara hariya. Fulano ibn fulan, ni runaka wakundaga gusari, ni runaka wakundaga kuboneka muri alfajiri ku sofa ya mbere mashallah, bakakuvuga mu mazina meza no mu bisingizo byiza abantu bakuvugagamo hano ku isi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yantahu biha ila samai dunya, ngo kugeza ubwo bamugejeje mu kirere cy'isi bari kumuzamura ba malaika. fayastaftihuna lah, ngo barangiza bagafunguza imiryango yo mu ijuru bari ba malaika. Fayuftahu lah, ngo barangiza bakabafungurira ba malaika bari kuzamura roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Ba malaika barangiza bakabafungurira imiryango y'ijuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusha'ihu min kulli sama'i muqarrabuha, ngo ba malaika bose bari mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala barangiza ngo bakareherekeza iyo roho y'umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala
iri mu kuzamuka mu ijuru rya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hatta yuntaha ila as-sama'i sabi'a, ngo kugeza ubwo roho ye bayizamuye bakayigeza ku ijuru cyangwa se ku birere bya karindwi, bari kuzamura roho y'umwimeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, barangiza bayigeza ku kirere cya karindwi, sama'i sabi'a, ijuru rya karindwi. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yarangiza akabwira abo bamalayika ngo uktubu kitaba abdi fi illiyin, ngo mwandike uyu mugaragu wanjye mu bitabo by'abantu bari hejuru. Uyu mugaragu muzanye, Allah subhanahu wa ta'ala akayitabwira abamalayika, mumwandike mu bitabo by'abantu bari hejuru, mumwandike mu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bo mu ijuru ryo hejuru, illiyin, abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala babanyacyubahiro, mumwandike muri icyo gitabo. Wa aidu abdi, ngo nimurangiza musubize umugaragu wanjye ila al-ardi, mwongere musubize roho yehe ku isi hariya mu kaburi aho twamuhambye. Subhanallah, buriya twebwe hari igihe tuba turi gutwara umuntu, turi gutwara ikibiribiri, roho yagiye hehe, yazamuye kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikabanza igakorerwa izi gahunda zose tumaze kuvuga, barangiza bakongera bakamugarurira ya roho hariya mu kaburi. Twe twarangije no kwigenda, twarangije no kumuhamba, twari turimo guhamba ikibiribiri bayisilamu. Iyo bamaze kumujyana mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, bamaze kumwakira mwa buriya buryo, amaze kubona icyubahiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akabwira abamalayika, mumwandike uriya mugaragu wanjye mu bitabo by'abantu bo mu ijuru ryo hejuru bayisilamu, nimurangiza mumusubize ku isi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera ko mu ijuru ntabwo ariho yabagiye gutura abayisilamu, lazima agomba gusubira mu gitaka hariya. Fa inni minha, Allah yarangiza akabwira abamalayika wa fa inni minha, ngo kubera ko mwakira gitaka, khalaqtuhum, niho nabakomoye, wa fiha u'iduhum, ni naho nzabakura barimo kuzuka. Ntabwo igihe cyo kuba mu ijuru cye cyari cyagera, mwongere mumusubize. Yaraje kugira gusa ngo tumwakire gusa tumubonje kino cyubahiro, ariko nimurangiza mumusubize ku isi, kubera ko niho twamukuye. Wa fiha u'iduhum, ni naho tuzongera kubakura ku nshuro ya kabiri turimo guhura na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwibarura. Wa minha ukhrijuhum, ni naho tuzabakura taratan ukhra, indi nshuro ya kabiri turi kujya kwibarura rya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ati kubera iyo mpamvu rero mumusubize ku isi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fatu'adu ruhuhu, ngo roho ye yarangiza igasubira ku isi. Allahu akbar. Yamara kugera ku isi, fayatihi malakani, ngo abamalayika babiri bakamuzira. Ibi ngibi biba yari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, nyuma yo kugera mu ijuru no kumwakira no kongera kugaruka, nibwo abamalayika babiri bamuzira abayisilamu. Iyi ni hali y'uburyo umuntu avamo roho n'uburyo abameze hariya mu kaburi abayisilamu. Amagambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fayatihi malakani, abamalayika babiri bakamuzira. Fayujlisanihi, barangiza bakamwicarira, umwe akajya iburyo n'undi akajya ibumoso. Fayaqulani lah, ngo barangiza bakamubwira ngo man rabbuka. Allah, bya bibazo abayisilamu batwigisha hano amanywa nijoro, barangiza bakamubwira ati man rabbuka, umuremyi wawe ni uwuhe? Fayaqulu rabbi Allah, ngo kubera ko ari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, yagaragiye Allah. Wallahi iki ni ikibazo cyoroshye, ariko umuntu utarasengaga, utari ufite tawhid mu mutima we, ntabwo azashobora gusubiza kino gisubizo ngo avuye ngo rabbi Allah, umuremyi wanjye yari Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba wariberaga muri shirku, ukibera muri Nyabingi, kibera mu bapfumu, sinzi ukajya muri Kongo, ukajya imusanze he hose, wallahi kino kibazo ntabwo uzagisubiza. Igisubizo kizasubizwa n'umuntu wari ufite tawhid mu mutima wa Islam, umuntu waranze na shirki akayipfiramo. Niba mubaza ngo man rabbuka, umuremyi wawe ni uwuhe, wallahi nta mbaraga zagira zo gusubiza ngo Allah. Turaza kubigeraho. Umuntu utari umwemeramana, umuntu wapfanye ibyaha nk'ibyo ngibyo, uburyo azasubiza nibaramuka bamubaje ngo man rabbuka, umuremyi wawe ni inde w'Islam. Umwemeramana azasubiza ngo rabbi Allah, umuremyi wanjye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko yapfanye tawhid. Fayaqulani lah, nibarangiza bamubaza ikibazo cya kabiri, bamubwira ati ma dinuka, idini yawe yari iyihe w'Islam? Abantu bakinisha ubuyisilamu, basanga babubayemo binenembwe, basanga ni rimwe na rimwe n'abantu babaye ba murutadi,
ugasanga hari n'abandi babaye mu Buyisilamu mu mazina gusa bi asma'ihim, na amazina gusa ariko ndani ntabwo ari abayisilamu, ni ukugendera gusa kuri Rajabu, kuri Qasimu, kuri inde gusa, ariko maana y'Ubusilamu ntayafite. Wallahi kino kibazo ntabwo azabasha kugisubiza. Bazamubwira ati ma dinuka, nimba yarakinnye n'Ubuyisilamu atarabubayemo sawa sawa, ntabwo azasubiza kino kibazo abamarayika. Tuzaza kubireba igisubiza azasubiza. Yari umuyisilamu w'izina gusa, ntabwo azabasha gusubiza ngo idini ryanjye dini ya Islam, ngo idini ryanjye ryari Ubuyisilamu, ntabwo azabasha kubisubiza abayisilamu. Ariko uyu mwemeramana bizamworohera asubize ngo dini ya Islam, idini ryanjye ryari Ubuyisilamu. Fayaqulani lah, nibarangiza bamubaza ati ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ngo bazamuzanira ishusho ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sheikh hara mukabiri ntabwo ari ibintu byoroshye. Bazamuzanira ishusho abamarayika ya Rasulu sallallahu alayhi wasallam, nibarangiza bamubaze ngo ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ngo uyu mugabo ninde wabatumweho, ninde uyu mugabo urimo kureba imbere ninde? Fayaqul, kubera ko yabanye na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, haba mu mvugo haba mu bikorwa, yumvaga hadith, yumvaga imico ya Rasulu sallallahu alayhi wasallam, yabanye na mtume mu migenzo ye sawa sawa, bizamworohera ngo azahita avuga ngo huwa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nguyu wallahi ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ishusho yazahita yibonye, azahita yibwira avuga ati nguyu ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ariko utarabanye na mtume, haba mu mvugo no mu bikorwa, yararanzwe no gukerensa suna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bazamubaza kino kibazo, wallahi ntabwo azabasha kugisubiza, ntabwo azabasha kumenya ngo uyu ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulani lah, nibarangiza bamubaze ati wa ma ilmuka, ubumenyi bwawe wabanye nabwo hano ku isi ni ubuhe? Tujya tubabwira abayisilamu kwita ku bumenyi bw'idini bayisilamu. Ibyo wakwiga byose ariko ukamenya ngo ubumenyi bw'idini nibwo buzamfasha hariya mu kaburi, nibwo nzajyana nabwo hariya mu kaburi. Ubundi bumenyi twiga hano ku isi n'ubudufasha hano ku isi mu buzima bwa hano ku isi, ariko ubumenyi bw'idini kwaba ari ukumenya gusari, ukamenya ibada, uburyo ugomba kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubumenyi uzabazwa hariya mu kaburi. Niyo mpamvu mu bibazo bazakubaza ati wa ma ilmuka, ubumenyi bwawe bwari ubuhe? Ntabwo uzasubiza ngo sinzi ubumenyi bwanjye bwari mate, sinzi si ari physique, sinzi ari science, sinzi ibintu nk'ibyo. Ibi byarangiranye n'isi bayisilamu, ayo mateka yarangiranye n'isi. Ugiye mu yandi mateka ya akhira, ubwo buganga wize bwarangiranye n'isi, wavuraga abantu hano ku isi, hariya mu kaburi byarangiye. Ugiye kubaza ubumenyi bw'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uburyo wabanye na Allah, uburyo wabanye n'idini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uyu naba yarasomye Qur'an, yarasomye hadithi, yarabaye mu Bisilamu abukunda, anashishikazwa no kubwiga abayisilamu uko ashoboye, azasubiza ngo qara'atu kitab Allah, nasomye igitabo cya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nasomye Qur'an. Fa amantu bihi, ndangije ndayemera. Wasaddaqtu, ndangije ndanayemera. Nabaye umuntu wa Qur'ani. Ariko se nibaramuka bakubajije kino kibazo bayisilamu, bagasanga mu buzima bwawe wallahi ntiwigeze urambura Qur'ani ngo uyisome, ni Qur'ani baduhaye ejo y'ibisobanuro ntibigeze uyirambura ngo byibura unasome n'ibisobanuro byibura ijuzu rimwe amajuzu abiri, ntibigeze wicara mu byicaro ngo wumve n'amawayida, wiberagaho gutyo gusa tubigendera. Iki kibazo ntabwo uzabasha kugisubiza abayisilamu, ariko niba warasomye masha Allah uzabasha gusubiza ngo nasomye Qur'ani, ndangije ndanayemera ndanayiga abayisilamu. Fayunadi munadi minas sama, ngo uyu mugabo narangiza yumve umuhamagaro uturutse mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala ugira uti an sadaqa abdi. Subhanallah, ngo azajya kumva yumve umuhamagaro uvuga ngo in sadaqa abdi, an sadaqa abdi, ngo wallahu umugaragu wanjye avuze ukuri, ibisubizo asubije nibyo. Fa afrishuhu min aljanna, Allah, ngo mutangire mumusasire ubusaso bwo mu ijuru. Allahu akbar. Allah ari kubwira abamarayika ngo an sadaqa abdi, umugaragu ibisubizo wanjye yasubije nibyo. Fa afrishuhu min aljanna, ngo mumutangire mumusasire isaso ryo mu ijuru.
maskini hari abantu bagira ngo iyo umuntu agiye mu kaburi hariya ngo nitaka gutya gusa. Shekhe yuri umwemeramana bagusasira isaso ryo mwijuru, utangira kubonja amatunda yo mwijuru. Bayisilamu, utangira kumva impumuro yo mwijuru. Wallahi niyo abantu bagenda bagacukura, hari umuntu ushobora kuvuga ati banaca wongo wako shekhe bana, ubu tugiye tugacukura twasanga hari imisaso ryo mwijuru. Ibaza ibitekerezo by'umuntu nkongo. Shekhe, umuntu araryama akarota ari muri Amerika, yibereye hehe? Yibereye mu rwerere. Iyi ni mifano, n'urugero Mwenyezi. Shekhe, nta bintu bitubaho hano ku isi uretse ko biba bifite isano n'ibizatubaho akhera. Mu kaburi wagenda ugacukura nta muntu wabona, ariko kiriya kibiribiri ubonye kiriya ndani uracukura ukamubona, ariko ukavuga ati ngo bya byiza bavuga ngo ariko biri hehe? Naam, ushobora gucukura ugasanga ni ikibiribiri kiri aho ngaho, ariko wallahi harimo guhembwa hariya, harimo kubona, kuko n'ubundi buzima yagiye wowe kubugeranya n'ubuzima bwa hano ku isi. Nushaka kubisobanukirwa, iyo wagiye mu buzima bwo kuryama, tuba twavuye muri ubu buzima busanzwe. Buriya ni ubuzima, ni igice. Niyo mpamvu bakubwira ngo kuryama ni inusu y'urupfu, ni inusu ya kaburi. Wowe umelalatu, abantu barimo kukudihagurira, urimo kwabira. Umugore wawe ari ku ruhande rwawe, wallahi ntabwo arimo kumva umuborogo. Wallahi ugashidukira hejuru, wallahi bari kundihagura shekhe. Uzi ngo nari ndimo kurya hano, nari ndimo kubabara, urimo kurota shekhe. Umudamu wawe aho ngo atigeze abyumva. Ni mfano, izi ni ingero z'ibizatubaho hariya mu kaburi. Bayisilamu, wacukura hariya umuntu ukamubona arimo guhanwa ariko ntubibone, arimo guhembwa, ari mu bundi buzima ntubibone. Nk'ukuntu umuntu muba amuryamye hamwe arimo gutekereza ukuntu ari mu mahoteli. Shekhe, umuntu akarota wallahi ngo ari mu hoteli barimo kumuhereza ibintu. Shekhe ngo ari mu mudendezo, kumbi yiryamye, aryamye ku shitingi. Shekhe aryamye ku shitingi, ari inzozi yibereyemo. Sasa ibi bitekerezo by'abantu nk'abo ngabo batemera, n'ubwo bwose Mwenyezi Mungu ahora bitwereka, ariko nitwemere umusubiza igisubizo nk'icyo ngicyo.